Unti asie o babru wadwe no unti asie so Awurade nka ho bompa ye sabri ka kire Awurade a month of June wasina bosumi ya tosu nsienu Awurade suma obofo kokro bia ofani gallery eye Nazareth so ko ababa wa bitwan no odina ma aware papa bia ye fere sen ye fere Joseph oh bompa ye odofo bompa ye ka kire Awurade a month of June onye ho sankrani pray kaba yanderebe labro sutayanderebe Awurade me bompa ye a month of June papa ye me ho sankrani ye me ma ho sankrani ye me yire ho sankrani papa ye me ho sankrani ye tiefo ho sankrani obi biara wo tie ye Awurade ye ho sankrani ono mo pa wo Awurade mo mutimi nyinsai wona awo ye odia na no ka kire oh Samson ma me say wo ye oponini na so obewo obi oye bonini Awurade mani timingo obi oye bonini Awurade mani timingo obi oye krata bonini obi oye awade bonini Awurade sumi papa yon sanctuary abia bia sipai abia bia ya consider abadi fi ho Holy Spirit Holy Ghost makabara barabo ni masika ba ya derebe bompaye kachire brade say when you sanctuary a month of June abadi you sanctuary one ni sanctuary na ko kachire brade so you sanctuary odafo you sanctuary bompaye kabara barabo ni masata ya derebe lima ya de the phone, mommy. In the mighty name of Jesus. Can't the phone, mommy. Verse 34. I say. Na Maria say over for no. I say na Maria say over for the say. Say Maria no again one tears here. Why? Because only Bema. E wo say Bema na kwesi na siwa. Na so ode ni nai. Wane ni tra omunya ade abese ebema saa ne na bamu na ono so nim say oba woni kuna wonye den wontimi ngo o nim say se woni pipa wontimi nya adwuma nye me ka brantie bi brantie eba krum ha ena me ni hia e hia di komo oni ka tawo e me ka janse brada oba drive okrum ha o asemu e wo say e show correct Abrotia said paper any driver license na driver uni paper untimi ko driver license ma me so ma hura tra paper no e ka de adefofo ase bra wo de mate ono ye na bra bom no a entimi mamu sa me se brother over driver last time ye ko dedication bi ye pon ya ba na me ka tell me say Brana na me ni gina hono ase me ba fia me na wase pa ama no na me bu ka se bi kire no na sam no abamu atra ise o kona sanity kura o drive mel he sa ne ma we nyina hu sai ye ba de na bam orofo he be buru wa je no ti ase so abrante no o france no on de la ko nya prapra bia ko be ko pra o ese ko fire service straight France for so married and my fire service. Straight home. And for no birth set a war, and for no diploma be a war. That let Papa way or Castle Besser. Obey the Babu again on Tiasia. So none of them marry any matter. Omo Payarisa. Now so long you know per resurrection a day. I'm home. And you're opening a mip every Yamatra. I have come a cow mammy. That's for you. I don't know Maria see over for the side. Maria see for the side. You better than if you say, minimum very much. I'm wouldn't near Jumabiera. I'm Pauli Babin Potty, wouldn't your address. You better catch us who when you're Jumaye. You better catch us when you say, Bema be a point open. Now better you can't over what you're not and I'm so ready way. Yami way. Jesus. Yami way. What you can person can be again, and can you say 1 month in pool? 1 month in pool, ma. Now, so that is so bewo. When you miss and can't just say, oh, bewo, cabo, Yampire. Come you, mammy. No, what for no buana say, hey, Holy Spirit, Jesus. He is our everything. Yes, He is our everything. Holy Spirit. When you go to bow so already. Oba so many aba ye bompa ye ka kire wade nkoko so mra so amen ka kire wade nkoko so mra oba ne so nyama nkoko ba oba ne so a oh obetima sua de correct one kire fo no oba kire
The man go come now, so by your sabri. In the mighty name of Jesus, Holy Spirit, we call you. The man go come by your soul, I want to soul. When you church for, when you war for, I want to buy your soul, I want to buy your soul. The boy and Papa need to be decent. The boy need to be quiet. The boy need to be the boy need to be traveling. The boy need to be a war. On go come by your soul. Oh yes, you need you need Holy Spirit. You need Holy Spirit. You need Holy Spirit. You need Holy Spirit. I was saying, Cocoba something. I'm money that you can't understand. Cocoba, oh, you're the Sunny. Oh, you're the Sunny. Oh, why are you the Sunny? Oh, who are the Sunny? Oh, who are the Sunny? And who are the Sunny? Who are watching you? Oh, yes, you do. Oh, my God. In the name of Jesus Christ. I rather want to do more just so you Jesus. Young Papa say, do something new in our life. Oh, yes, Lord. A month of June. Let it be a blessing month. Amen. Into our life. Jesus. Into our family. Amen. Into our churches. Yes, Lord. Father, Lord, we pray. Let this month be a blessing month. Oh, yes, Lord. Any plans of the evil against us, any evil manipulation against us, any form of accident against us, any evil trap against us, Lord, as you are praying, we cancel it now. Amen. Lord, we cancel it now. Amen. Jesus, we cancel it now. Amen. Holy Ghost, we cancel it now. Amen. In the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. Oh, yes, in the name of Jesus. Yes, Lord. In the name of Jesus. Yes, Lord. Any altar fighting against us, Lord, as you are praying, this month we call your fire down to destroy that altar, Amen. to consume that altar. Amen. Any occult spirit, any Mami Water spirit, Oh, yes, any Lord. Jezebel spirit, Jesus. any Belial spirit, any Astral spirit, any Latavia spirit, Amen. fighting against our life, Amen. fighting in our dreams. Those who come in our dreams Oh, yes, to Lord. fight against us, Oh, yes, to Lord. give us sickness, Yes, to Lord. give us disappointment. Jesus. Lord, as you are praying in the month of June, Oh, yes, Lord. let your fire Jesus. consume them now. Oh, yes, Let Lord. your fire Oh, yes, consume Lord. them now. Jesus. Let your fire Oh, yes, consume them now. Amen. We pray against Amen. spirit of disappointment. Amen. We pray against Amen. spirit of failure. Amen. We pray against Amen. spirit of sickness. Amen. In the name of Jesus, Amen. we destroy them. Amen. We break them. Amen. What's our see and so on crying? Oh, yes, Mombe Lord. Janio, Amen. and Tianano Pay, a Amen. month of June. Jesus. How that year? Yes, way. Amen. With him, Yes, Lord. yes, you up on some coin. Amen. Yes, you for coin. Yes, Jesus. you up on for coin. Yes, In Lord. grammar for coin. Amen. Although boy, din, Amen. a chante, Amen. a cancer body, Jesus. a cow was some, Oh, yes, and it Lord. was some, Amen. our giant some, Jesus. and the Guya Bravoso. In the name of Jesus, Amen. we send the fire Amen. of the Holy Ghost Amen. to consume you now. Amen. By fire, Amen. by fire, Amen. by fire. Amen. Holy Ghost, Amen. Makabarabarabo, Amen. Le Masata Yanderebe, Oh, yes, about Lord. the Bompire, Obibia would say, and it's Abri, our body for a children, our body for a plan evil. I guess him will have Oh, yes, in the Lord. month of June. Lord, we stand according to your word Jesus. and declare your word to cancel everything Amen. in the name of Jesus. Amen. La Biblia Tafo, Ese Opoase, Amen. Ese Oposo, Asasiase, Asasiso, Esuma Tumfo, and one body, on almost show Bipomu, and Meposu and Yam Ramu, Pape, a month of June. Amen. So because she are, let your fire Oh, yes, come Lord. down, Amen. consume them, Amen. let your fire Amen. come down. Amen. On boy din, a chante, a Amen. gunsa, a tromotuasi, a Amen. can see in Amen. the month of June. I would have ye, Uta Comso, Oh, yes, I would Lord. have ye, Amen. Uta Comso, Amen. yes, way, Amen. Uta Comso, Amen. Makabarabo, Oh, yes, Lima Lord. Satayande. Jesus. Lord, let this month be a blessing, be a blessing, Oh, yes, be Lord. a blessing, Amen. be a blessing, Amen. be a blessing. Amen. We need your favor, Amen. we need your grace, Amen. we need your anointing, Amen. we need your power, Amen. we need your authority Jesus. to overcome Amen. demon, Amen. to overcome Amen. powers of darkness. Amen. Holy Ghost, Jesus, we Jesus. need you. Yes, Lord. Bless us, Amen. bless our soul, Amen. bless our spirit, Amen. bless our body, Amen. bless our going up, Amen. bless our coming in, Amen. bless our children, Amen. bless our wives, Amen. bless our brothers. Amen. In the name of Jesus. Jesus Christ. Makabarabu, Onyamishra Odafo, Amen. Onyamika, Christ on Tina de Muchra. Amen. Onyufra Domo, O yes, you know, a fair ready every year when you're Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Joy comes in the morning. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Joy comes in the morning. Oh, yes. Ampo. Oh. Wantiasia, ye. Oh. And Sansa the election is Sumubansa. Yauna Munyan, a Sumun at the Chianeba.
Isuna usuna ni jebi ba odofo. Wanti asia wonti abrabasi onyame oye na de oni bremu. Oba ne kwa wo so. Na ye din na ye ya na wo sun. O sun push. Ave ebi ase no na suna dani anije. Se wanti asia onti nyame asam ase. I'll be that God. Is he going to fail one? Power of war. Fasten your seatbelt, fire Bible, never pen, no paper. We are about to fly all the way to United States of Africa, United States of Ghana, United States of Britain, Yabaho, Baby Biara Yabaho. Onyami we ubodi dia eduba bia. Odofo ye di nwun ye chi a onyo ayem preaching. Emu nsam no e che preaching. Afei secretary, I hope say you say there o machines na ye adwuma correct. Onyami hira onyami nka ho. Guys until na nim hira. When you feel adom kwadom na bring ka wakọ na wo ye 8 hours bia aka obenya sika ade atofie ade amani fie so ama busuani ajo ho na so munim so wafa dwuma pa pa na wafa no na onyankopon so ama wani mu wase nyame wo hiraw ane abusuani na ntu na nim hiraw abre wo face line bia Facebook live bia onyame hiraw iso nka ho onto na nim hiraw onyu fra adom nko adom mo onyame onhira mo onyo kase fasten your seat belt ye beko onyame asem mo emra yewo mo yemra bibre ejidie na no dwo ose emre ne bedu emre bi baba bibre ejidie na no beden ebedwo ahunyehia abebanti orofo se wo Facebook kwa memfiri ho why onyankopon be hiraw nipa bi esenka ye nanka ye woso nanka ye yade bi anya abon se no nanka nipa bi tie pa kanipa bi gusu nanka nye nipa ketua ene ankasa na mitimi ho hawa ye so for Facebook wa za onyankopon ho chumberema ya mawakwaba Yamishraw, Beatrice Bonsu, Onyamishraw. Mercy Kiss, anointed woman, may the Lord bless you. Beatrice Bonsu, Onyankopon, Onshraw, Onyokasi. But more than so, so be share, Amaunia, na ononso ebechibi. Mo amaba mo committee ya no so no. Mo ma comment bia no so no, Onyankopon ni mo, Onyamebeshraw. Ni obetro wase bia so ebekenkan. Na Onyankopon be show de no nye ni William Kofi. Awule, Yamishraw, Yaminka ho, Onyame abekokoko ama. Nobonefo na chechire no onyame obesane no na anonyam ebeye awrade dia yetie onyankopon asama ebaye yatudi say what is your expectation? What is your expectation? Dan say afi ye hyase no enema bebre ne si ye ni so enema bebre ne si ye ni so obi ntu kwan kwa obi tu kwan a odi bia odi aden odi esi na ni so akwantu ametui ade sei na mepese mekoye mekoba no mebeye obi odi enti okwa aware obi wa sika obi ma na ho nti no okwa aware obi wo so sika oba na wo nti no okwa ye abrochira kwa de ya na ye hwe sika no ebrehwe krata na me baso otimase ebrehwe krata oba no mpe no ba krata nti no okọ naka ana Daniel kachire Nebukadnezar no wasi kafa papa ya papa wa mumu ya den egu nti wodi enka wompa no kura na nyame na moso ama wanya krata no wompa ene nyame fa odo no mra pe no na mo mabraba ne nko ne krata de wotima ya ma ne de ene nyame ko ponti ma ne nyama obi ba obi expectation no
you expect what they call what you know. Obi no. But Onyankopon onu oni makoma mu ene adwen mu. Yete ha ye nanim de enti eden. Yete ha. What you say? Na ehwe de Onyankopon ye den. Ebeye. Obi nso kọ radio so say okofo sika. Okoso de obeye den, obenya sika. Okoso de ebeye a ye behunu no. Obi ara ne de. Enti de we expect no, say amane sa ne na bamu eden abu. Ye wo hwehwe no wa hunu ni sa na bamu eden abu. But ende onyame se emisa say, what is your expectation? Oba Kristo sumu no. Ede ni oni suade hu. Ede na wo hwehwe ntia oba nyame sumu. Aso na akoye na ede ti na akoye. Nyame ti na akoye na asofo ti na wo yeden okoye. Se nyame ti na akoye dia. Se sofo ni ye bibia. Obi tan wani wo ha. Hawo. Na se anopa na osore ye na. Uta urade ase. Na ukoshe bafu ma wudware. Na woto nyom. Woto watade nyina. Me da wase ade awa ya mamio. Me nyamie wa ye. Ni nyina wadwin ni so se sa asofo no ko beba sore. Ana church member no beba sore. Wodi ane se Onyankopon ti na ye den. Wokọ. Enti se wokọ na se sa asofo na makura no a fa wo ho. Me kamri bia obra no Obama siso no. Edu kwasi ada. O man ne yire ne maso a na fa ne na yi ne bodyguards for na di na chi puaa. Se ne president no obekwa akowura ho. O mon show masekura so oba besom. No so oba ho. Enti okọ one church bi. Okọ one church bi ti. Okowura mo ya soro na ko bu asoro ho. Ni aji try Instagram ni ho ade bebre gram nyina bebre. No do to was say today is my happier days in my life. Say me no Obama sore ni asom. Hey! Obama, ni osusi Obama ne ti wa sore dem wo de bia wokọ. Wati wo de bia wokọ. Ha, onu de wo hunu nti no. Se ka wo hunu na ka be hu. Na azaya kan no. Ase bi hu obofo no mtaba ye nsia. Na akokata o manim. Akokata o manase. No mo sori awurade. Mienu kata o manim, mienu kata o manase. Yo mutumi hwe na dim. Na ni mu hrai. Yan kwada ni mu rough. Na Obama nti wani aje. You so see Obama no. But ya soro mo da bia. But your expectation no. Ni Kristo ni so. Ni ajane so. Therefore, what is your expectation? Sana uhuru no. Na senti na wode koye anti wonsan kan ya enne waba mubu. Enne wu jamu. Akodi nyame foforo bi achi. What is your expectation? Then I will hear what the radio so and utie, a dent in a utie. Uno na wunim de waba radio no so. One and nim de waba radio no so. Yen we say, we also de yen ton chrin bia. Ana yen ton oil bia. Yen we say nyame asem ti na ya den. Wo ha ne nyame no so be mo ya den. Wo kunu no. Ono so be den, obe hira wo. Bebre ko nyame na se ko nyame fie because of ensankyerene. Yo mo hwehwenti e no moko. Enti se okona se wa hunu ni saa. Wa tena ma san jampo kwa soro fofo. Oko anu wa hunu ni saa, ma san jampo kwa soro fofo. But wasi bibia betwam. Na masam de entwam da. Bibia betwam na masam de enya den entwam da. Yenya Thomas Anderson, you are welcome. Nyame shira. Omoni sa also be share ama obi so atie bi na nyame be mo ayi shira. Yemfa etro konkonu na yehwe bibi. Ye siye na yenso yemfa nsua ya brabo na yemfa ni Nyankopon na chi. Na yehunu se onu nkuto eni Nyankopon. Nyame nipa bi etro konkonu yehwe bibi wo 2 Kings chapter 5. Aye for mama etosu mienu eti enum. Titamu a edikan no. Nyame nipa
ati fi ntro ye no se de o se Neman ayaresa Neman ayaresa Neman ayaresa sane ye bo mpa ye no yi Mary ni Joseph din firi ho no ene de yensu be yi Neman dia den afiri ho ne de din so ya den ahye ho odofo wo yare obi a woni yare enye yare bia ambulance afọ nko ho asam ne ye ka obi a woni yare sikasam ye yare woda no nso da ye kra yare woso da ye no sra se mbamu a yare obi woso da ye pa no mbam bone nko na bam eno so ye yare ntu yare so ye no maduro aduro no so ni nyame asem aduro ni mpaibo aduro na akwankyere na me pass what must you what is your expectation wasi Neman ade na yare sa yankre yanko yenim amen Neman ayaresa no se na Asiria hene sahene Neman ye onipa kase a owo ni wura anim Bible kan bibi afa Syria amai ene ne hene ho na ohiri bia soso ewo na kofo ohiri bia soso ewo ne body guys ya na akwa na bohu matwofo agu asante hene ho akufo do ba obohu kana e ba na eje pen no don't focus on that I police for no team no omo nam ogina won chen ni police ni pa top skillity pa na ogina won chen na so hu no am make attempt to be a na be hu no ente Syria hiri no so woni de na papa ye boni din no wo ya no so ye de ne ko ehwe sofo wo ye panyin ya ye ko yanim na onipa ye okay kese wo ni wura anim oso onipa aye kese e wo ni wura anim odofo what is your expectation papa na nimu no ohuru ni say wo ye kese ohiri ni hu so ye den wo ye kese na Bible ka so obi ye kese a odofo na ade a esombo o kese en ka se kese na obi a osomba itere o ne de wadi dia kese nya de wadi dia kese obi wa na osopa so na power kitaro no some ma se din kotia ugu ni weight ne height at power na kitaro no e wo party ni mu no o kasa tum say yes we kese what is your expectation expectation are your strong hope or belief that something will happen or that you will get something that you want. And the true expectation, you know, we get hope. In your hope, hope. And yes, and you believe. And so mo. In your cause and begin faith, so mo. And your mommy and saying, work together. Yeah. Work together. Obi abilivu konfo ko abilivu se Nyankopon ho. Abayifo abilivu se Nyankopon ho. Akwala abilivu se Nyame ho, panyi abilivu se Nyame ho. But etuma a wo de baye no. Ene be kire se Nyame ne den. Oh. The hope is not a something you get it before you started. You hope. Davida. Hope nya dia. On sabeka ansa no yere what started ne mo wo ni da so say at the end no on sabe den ebeka enti time na what started no wo expect say at the probably den beba san say okuafo okodo na wapam wa se na wapam na wodua wo yi hu wo say at the end no ni sabeka wo expect say ni sabeka enti no dum say oh alasia me take koko no ana aburo no me twa kotokuo be 100 this year me expect say me twa 120 na 150 enti no oba treba bi odo ye no na aduaba no so ama na ye mo enti say ne nsanka waye say wadi nkuguo ne nsaka ne nesia so ye den oto aso enti sare mu bebre ye den starting in the beginning of the year. Yadi nema bebre si yani so aba we are in the middle of the year. Say ensaka ana yensanka
say ye to aso aginyame na di ana ye gya nyame no ye to aso ye tie aseda radio ana ye gya tie na say de bia e ba be hyenkuran onyame be ye na watena ase na so still nyame nye but ye dia branche bi ye mfato ho ma ho the beginning no say ono no onim say last week no na ba ne beso Therefore, nyame onim odwe Amen. So if you live in hope that something will happen, you continue to hope that it will happen, although it seems unlikely. Unu say enko ye. Unu say enko de say ni open no, but still ano, uwa ni da so say e be ye. Ento krata na ni da so be na odi makrata no. Wọ́n say enko ye aye basabasa bi. But still I did that one in the same. Already hwe o show. Ukwa so dey ukobo mpaye no. Die ti na ukobo mpaye. Ukwa so ukobo manyame atie o. Ana ukwa say sofo na mra mebo mpaye ma o gidie no sofo no. Orofo expectation are your strong hope or beliefs. It's not Timothy kind or Timothy 2 Timothy chapter 4:3 no. Asem mre bi beba. Enipa ebe gya asem bi setie. Na kotie anansesem. Nsenkyerene nsem. Ye be pu nyame asem bi setie. Ye be pu nyame asem bi setie. Se nante kronkron mu. Ya brabobone, ya zuma bone, ya abuo, ya nsisie. Nemum na nyame yehiraye no. Ye be ko se yemfa kanamra. Yemehye pants. Yemfa kodumra, yemfa kubemra. Ehon ye nim se onyankopon betima yemen. Da bida odofo. Dine de Christian bebre ye kwa sori a. Yemfa Bible ponye den enko. Ye kwa ni ekita kube. Na se sofo se yemfa kwankyere we ye den emra. Ye kwa ni ekita paya. Sofo se yemfa kwankyere we den emra. Bebre kwa sori di kosua ko. Okokom. Na wo bi wo ho be memre. Odofo mo ye ni na ho. Amen. Mo ye ni ye den en na ho. Na onyankopon wo ho se menum yenu. Obe hye ni din anonyam. Nyame ni pa kan mai. Ma se. Woni pa ye kese o ura anim. O se sa ni pei. Na wo ye kese e woni ura eden anim. Na o animonyam. Na owo animonyam. Efrise ono na. Efrise ono so na Awurade nam gi Syria. Wase enam no so da Awurade ye den enam gi Syria. Ye beba ho odofo. Wase onipa no ye kese oso. Owo animonyam. Mini aba. Enye se wo ho nya fiu. Enye se wo ho no be ma bia mpewo. Mini aba ma. Enye se wo di okofo ba bia so be wara na obi abagina firu nsam o. Enye se bia wo na enya fiu. Nemo yankoye ne. Na se. No, be owo animonyam. Aso wo animonyam. Efiri se ono so na Onyankopon agi Syria. Wase enam so na Awurade gi Syria. Na onipa no ye odomberima a otumi ne ho. Wo ye odomberima a otumi ne ho. Eso na oyare kwata. Fasi wo mami ansa. Fine, wase wo ye kese e woni wura eden anim. Yo. Bible ma yehu bibi. Wase we are not fighting against flesh and blood. Yam for yen sha anso pa. Ni wura na nim de wo ye kese. Enipa hu se wosom. Enipa hu se ohu ofe. Na so kwaware na enya yie. Bema bia ba oseme kwaba omma bio. Oba bia ba oseme kwaba omma bio. Atazu bisa ho, why God? God why? Adai. Hwese de wo bom ye. Anu onyama wo de ma me. Oma me kase. Oya me kase e wo nipa nim. Oya me kase e wo madwumam. Oya me kase e wo busuamu. Why? Na nimu de ni wura ne wodi se wo so. Nanso papa no na oye kwata. Nanso o nanso bi. Yes. Na o nanso bi wo me nanso onso wo nanso. Ni nanso no eye papa na ye bone. Papa no, he was a valiant soldier.
He was a great man, but he has leprosy. He had leprosy. Kwata ya den ewo no ho. Kwata ya de bia. Nyame nipa. Ya de bia. Ya honhom bia eba oso a. You have no self-control. Ultimate control. Why? Because on your farente. Your farente. Or your beer, or bahua, or basia, ye day, will be a hum. Because ultimate Saturday or Saturday, I'm bedding. A becky cow. It is so you musua, what they done yesterday, Gusono. A demon, they are spirits. And it's a foul of Mumusaya. Now, so you run it here. On what he said, why are the BBA and Mano? Into a fan of cry. Why didn't you call baby because on your soldier Silibia? I come together or show move. Nemo, why yet? Or a penny until you come back to Kuranwa. Or no money message, nor their command, and to abandon him face to face. I want to yari or yari. Nobody pass out to my question. When we yari or yari. I say, Bia, where a soldier boys in Ibidia, and the commander Baba, Baba catch him, more far left, more far right, and you know. Now, make a soldier Nibia, police in Ibu or Kufa, the Crow Munida. Yes. Oh, Munida, Obuna TV show. The company for Baba Beshia, and the message in a Abraham. Anti-party where dear, why any penny? I was sworn in him. Now, so I didn't want him to say, why a pata, but Esan said, oh, come out here in Tino. I hear so pay. That other four, Bibia, a good way, I think, will be wow. That's when you pan on fan on San say, oh, no, dear, it's selfishness in Quan wedding open. But you will be on your selfish. Oh, yes. Or no, the can't name what to walk, and mammy no me no. Would the can't swipe your pon in the mind. Then you mean introduce natural. Say, wouldn't you not any funnel? So one fan us on for the year, for the year. Amen. That said, the chinu be beer the hawk. So one Ramana Mwawa, or beer no betty my bow. And also the Wawa, wouldn't see home. Or Bowa, Untiaka. Or Bowa, or Manya no me. Or Bowa, or Bushia no me. The moon, quack up a person no caught for the year. At the end of the day, no, you see the consequence. Hey, Adia Bia! A bow more, and then they do so, and then they control. Your pet and our ye. You bet my you here. You bet my war. You bet my crata. You bet my awadia. One no home. We hear the about so. We hear the about so. Wouldn't mean catasso. Who catasua, who best so. Who by reverend. They be a so bob. Bonicadina, with the tasso. No, gin and no yam. And they say I didn't be also. Uyankopon offer in san count. Amen. And they say I didn't be also a radi on Joe. Ye kakwata yen kam no ma kwata ye kan. Bun sam nam kwan bebre so no ye na de. Dine de bibia ye kwata wa brabo mu a wase nanso no ye den wo ye kwata. Otumi no ho. Wo di onipa ye bia wo ye bi. De ma ye bia wo ye bi. Nanso still kwata bi ade bi kutia wa brabo. E kutia wa de no. Uba yakro beba bia ukumkura ko di na chikura no chese yenkase nipa nye nanso wo hwe wanimu a na okunu afiri wachi akodi sa oba wa achi wo yira afiri wachi akodi sa bema wa achi a na wo twin wa wonti ase because of nanso wasi nanso no ye kwata yanko yenim nanso no ye kwata na Assyria asafo no mu bi koto akoto hye Israel fo so efa abaya kuma bi no mu aba wasi sabre mu no Syria fo koto hye Israel fo so entokwa eno mo fa abayo bi nkoaso mu yeden ebae from Israel abetra mo nchen e wo Syria. Yes. Na osum nema ire na osum nema ire na oka kire
na wura sɛ anka me wura ɔdifo ɔwɔ Samaria no animu ɛne anka ɔbɛsa ne kwata no ama no wɔse abayewa no hwɛ din ho meni adua meni abema nyame nipa wonim yɛmu bebree yɛba burokyire ha yɛba kwantuom nyame ayade ama yɛn ama na boro yɛadwe ne yɛnte aseɛ so ɛnɛma bi so ankɔ yie so ama ebinom so yɛwura firi Nyankopɔn obi die yɛ yie na wura firi nyame obi so die nneɛma nkɔ ɛma no na expectation na ɔhwɛ ne nsankan ne wura yɛ den afiri awurade obi hyɛ obi anya dwuma okodu adwuma mu hɔ na wura firi nyame abayewa yi wɔfa ne nkoaso mu wɔsom ka Israel ni die anka yɛ den wɔkɔsom kehu yɛ ka na ma di ka som ɛwɔ Misrim awie anka nsa se ka som bio ma still ano ogusu wɔ nkoaso mu anka hono akara ne nyi na wɔtra ma so still ano wa ma ne Nyankopɔn no anya den ante yes wa fa nyame na ante wa ma the people awuru say Onyankopɔn bi wɔ Israel nyame bi wɔ Israel nyame bi wɔ Damascus Onyankopɔn bi wɔ hɔ ebi saa nyame no amfana ntɛ yɛmu bebre die Nyankopɔn na tɛ yɛkɔ adwuma mu yɛsuro kura sɛ yɛbɛka nyame asɛm na yɛnkɔ adwuma mu hɔ no na yɛ defendi nyame but na yɛkɔ adwuma mu hɔ no yɛkɔ to akone yɛkɔ fa ananafoɔ nyame no yɛkɔ fa ɔmo nyame no usuro kura sɛ yɛbɛbɔ Nyankopɔn din but mo mu hu sɛ wo nyame bi abayewa na fa ne Nyankopɔn na anya den ansie wo yi ne pie yɛ wɔsi yɛn nso ka ne anya den ɛmfa nhyɛ mpase wɔsi dua si buta so no obi ayɛ den ehuru enti ma yɛhuru wo Nyankopɔn no me nua ba me nua bema sɛ wo so ofa Kristo no a ma yɛhu Kristo no sansa wo yɛ obi a yɛmfa ne ntɛ wo yɛ han a wo hyerɛn ɛma sum efiri hɔ di ba bia wo hyɛ bia ba bia wo bia no boss die na betete bi awurade do intam hawa na eka na adwuma na wanya ne tia na ɛna ba ma wo Nyankopɔn no wate na ɔkyerɛ yi wɔ wi afa na bɛfrɛ nyame no excuses nko na yɛma na so abayo ne sɛ sanka mi wura ɛwɔ Israel kabarabu ɔsɛ aka miwura wo odifo a wo Samaria no anim ene anka obesa no kwata yi ama no ɛna ɔka kyerɛ ne wura sɛ na ababaawa afiri Israel no asase so ne aka ababaawa afiri Israel sɛ yɛka Israel yɛka Jerusalem a na yɛka urade yɛka Israel sɛ na obi ka so fi Israel kura sɛ on kwasɔre ko obi a fi sɛ oyɛ Kristoni oyɛ Jewni yɛ ɔka Israel ɔse abayo na ofi Israel abayo no kwa na wan change the nationality anka se menya Israel ni na de mo mfa me sɛ me Samaria ni Assyria ni no wan change identity by a move ya change identity ya change identity because of this watching or how be your form and die kabia ye be dunti identity mu Nyankopɔn wato na twere ako gya ho ama be ma bi na nyame ne ko ampa so bo ne din di o kan se nyame ye som na koma mu nyame di ba ye ko enu e no ka se ni wura se na ababa wa free Israel asase so naka na asila hene ka se ko na bra na twere Israel ohene ne ngoma na osimu koe na ofa dwete kese edu ne sika dwete bena empemisia ene atade a asachira ho du ekurai na ode ngoma no bra Israel ehene no say ehene se ngoma yi aka wonsa hwe masoma makoa Nehemia aba wo nkyɛn na sane kwata no ma no na Israel hene kinkan ngoma no osunsuan na tadie mu eka sɛ Onyankopɔn ne me
na makum na makum se oyi esuma ma oba me nchen oyi suma na ba me nchen a se me sa obi kwata yi a ampa mo hwe unu se asam no orempe asam na orepem sanse wo hene no e kire command say momfa letei enko eni animu ukwa fama wo hene no e king to king enti wo mo hene to wo hene de obetie na sem enti ukwa fama no so biom no kenkan no hu se me na matro no a say onsa makoi ariama na obesa onu de so onsum nyame onim nyankopon ni tumi ni omo nyame no nso yade to onu de ofise wo hene ne sa yade ni dia wonim anu no ye na esi e kire ama obi hu nyankopon no ayame no mienu a ya fa no obi nim no to so onsom no a no problem adwuma mu ye ni broni baako oye si ofisiria enen nasa ena me ni di komo osi nyame ni ho I'm saying Yamini ho. One a boy we are say. And near my one a boy. One a boy. I say by accident. You say by accident. Car now which one year car. I say Nipa year car. Good. So Nipa year car. Nipa year car so one year Nipa. Mister Uni Yamini ho. Upon some so way. Upon some so no. I say who problem. Who problem? Who problem? And I say, I say, listen, let me to you. Sophie, Syria. Before no, Syria mo pain, Iraq. Before Iraq, ne Iraq, Babylon, meboa. I say, aye. Okay, good. Go and search. Or he be by transfer Babylon. Ana ni dinti, Nebuchadnezzar. Why you say on one person what say, oh to me. Nyamina man to me didn't see so. But person what say, or no the Timmy, or no the Yamini day, or challenges Yamino, or Cotra Rome 7 years. Daniel Bois, Timobiane. 7 years, 7 months, 7 weeks, 7 days, 7 hours, 7 minutes, 7 seconds. Go and check it. Omo je o just say oja enko she Sadrak Meza Abednego. Omo adom kotumu no esiye omo anse. Enipa tiri no don kotumu at the end of the day no koye no o si hunipa for mincho we de enye Ghana no aka si unim Ghana wait go and search it. Afu would you hear me? Onimu asale mane ye dey ehunu ena me ko for Ghana stolen ma me ko for Ghana stolen ma. Nemo wow krom study go and search it. So ohiri bi batra Babylon aye Iraq. Ni didi no Nebuchadnezzar ko bisa. No bisa shire. And dey na to no afu ojino no heavy. This a time I see man hu wahini de onum say wahini ne say ade. Ento de komo hini wahini we so hu say me ntumi say ade. And never bra gie aduma to ye so a ye ntumi nya so ne ye. Oy MP Minister of Finance. This is not on your equal accounts with that. But the Hajumana or Yano, when no one so no ye. Maybe call a sorry. Sorry, a mobile position. Now so who go to come for one day. Ain't she? Lady Amano. Who been in Brofoka and tear son on a day. Lydia Sorino. On their so by announcement. On obey say. But on Conconia day, and in the so. Ma hiri poye, wasi ya dai. Mina mime so bi ade. Me da mankwa, numa kumo bi mintimi. Adai wasu sha na tadiem. Wanyina oboni ket. Enya ize, enya sam koto na atunu no. But another ye mu bebre, ya fodjuma bia bia to ye so a. Enya your position, enya ya de so na ye. Eti. Wati asore ma. Na so hwana se enipa ne ma. Na so okofram, okogi aduro. Okot okoji adro de from no de yensenchele ne na twi nipa ba and the news ayekwa no and the news ayekwa na ye na ye be kire nipa nyame no wase abra uka Acts chapter 19 abra Paul do ho no na nipa 12 no me den omo soma urade no mani ade ache na so no be ku a congregation be 200 so still okokoji adro
ɔsɛ nipa ba ko pɛ sakyera abɔfo people yɛ den sakyera sɛ hwɛ nipa hi ɛwɔ online ɔmo hwɛ na 11 ɛwɔ online ɔmo hwɛ sisi yɛ na so odi opa ma obi enko gyina hɔ enko joku enko didi obi atem adan no bahu nipa bɛ 1000 ɛwɔ live ɔmo yɛ den ɔmo hwɛ ɛwɛ so tini enko yi aduro information sɛ nipa me hwɛ dabi sɛ nipa 11 12 yɛ ɔmo hwɛ so ɔmo bɛfa Kristo a nyame so pɛ ne saa amen yɛ ni so gye saa enti ohire hu sai ontumi nya saade no enti ohire ede no ohina kofai o boniken o tete na taade mu yeku ye nim amen amen o say osuma oma oba menchen se mensa obi kwatai ampa mohwe hunu se asemi na orepeme na oyakopon nipa Elisa ti say o say na oyakopon nipa Elisa eti asem no ha ti say yes Israel hene asunsan atade mu no osuma ma okọ ohene no nchen say adenti na wasunsan atade adenti na wasunsan atade mu mano emra menchen na ohuru say difo bi wo Israel ye difo bi wo Israel me nua ba ma ene asofo na eba na wo ma nyamesom na ye tan bibre ama na ye tan but e be say bi kra say papa wo ho why amen papa e wo ho amen e wo papa bi wo ho ye wo papa bi wo nyame wo e ka Israel na ye ka urade amen ye ka urade ye ka Yesu Kristo asem wase mane mrabo se ye wo difo papa bi wo den e wo Israel ye wo sofo papa bi wo ho ye wo sofo papa bi wo ho wase dua na ba no na kire se de dua na ye den etie hwede nyuma wo ye eno na be hu se ofiri nyame ana wo firi nyame hwede nyuma no na be hu se ofiri wade ana wo firi urade wase mane mra na be hu se ye wo nyame papa bi difo papa bi nyame ni papa bi e wo Israel ko wonim ana o say ena nema ne na ponko ne ti ase na ba begina Elisa fie pro achi na Elisa soma obofo ma okọ ne nchen se kona kodware emprenso Jordan wo mu na wo ho ebesa na aba wo ho na wo ho afi ena nema bufui no osimu koye what is your expectation no osimu koye ka se hwe misusu se fra na obefri abegyina ho no abo awrade ni Yakobon din na ode ne nsa asra ho na wasame kwata no Damascus kakra enti na ha Paul ekro ma Timothy no wase mmiri bi beba enipa ayeden enipa adwen ebe free nyame asem so na nsankyerene na ayeden bedi akire anansesam eni bedi akire awugu sam eni bedi akire. People will not listen to the word of God, only the miracles and unbelief. God said, walk on my ways and I will bless you. Walk in righteousness. Be close in the word of God. Fasting and pray. And I, God, will bless you. Yempenisa. Yempenisa software. I say yemfokodumra. Software si yenyisimra. So for 6% discover we may fasting amount. Hey, say this discover may fasting amount. Or for I see Biana Bano. I just say the Biana at here. My pastor will tell you, I will give you lotto number. I don't know your feel. Every now and then, I can. Was in that commission say, and can we piaba? The expectation, no. O susesanka Elisha beba ankokodu ye no o sahiri berima na yeden aba no oye great man e wo Syria wo so wo kron oye kase nipa kase pa na waba na oba wodifo ha wa twa kwan from Ghana to London e ba wo fie na me ba ye so a enya se obama ba wo fie mpo ana wu sane aba wa sa asoma say bra Naka cham say koda enso Jordan come here we can bibi wo Jordan no menti kakra
no say Elisa suma obofo ma okọ ne nchen se ko na ko dware emprenso Jordan omu na wo ho ebesane aba wo ho na wo ho afi ana na ma bufui no si mu koi ka se hwe misusu se free na obefree aba be gina ho abo awrade ne Onyankopon din na one na ode ne nsa asra ho na wasa kwata no Damascus asubonten aban ne papra aye sene Israel su nyina anka mere nware mu na me ho afiana na odane ne ho de abufuo simu ko esi aga krama me wasi oka kire ne se ka me fi se nka obefiri aba na ko de nsa be den abesrasra me ho na ensenkyere ne anwade ene ne de ye den ye pe wasi ni bu ye den efuyi unsi ne de abufuo ma ebi bebre ya fi position and last week na ye preacher ye kano patience abotre ubenya abotre nante aba ayale santi na ye den oba enye nipa nti na oba ye mu bebre koso na se sofo ama otimi kofie Elisha beso hu se enye sofo ne sayade na mo Onyankopon ye den esayade enti take the word of God for nyame asam ye den akoma no ose ko ka kire no se onkoto do da mu pension nyame ye nyame a wo ye yansenkyerene wo yansenkyerene wo se ye hu wo kenka revelation wa na be hu Onyankopon enema atwa ne ho ahia ho na ntwie ati asefo ba nan no ebie ni hwa ebie sei nyame otimi sesa no ho bibia na na odane no ho wo ekeka Israel fo no osan ka kire mo se for the same wo ni bi ese ho do be ho no ne ho beto no odane wo eko follow afie ememre omwo no wo nyame a wa change bibia enti Elisha eba no se enso Jordan no eye nsu a eye gire ho mawurade. So the Bible said na bestseller ehono na abura bi wo ho yarefo eden ekodobofo be hono every year be hono one time wo be dika koto na ho ato nyame nam etumi yusu bibiara ede ye nyama enti Elisha beso hu say enyo no sofo ne sayare na mo nyame ne sayare enti fo nyame asam ye den ekoma no nanso enade enipa pensenkyere ne enipa mpanyame asem ena ede etimi de ade ho wadi ere senkyere kwa ne ye kwasoro kwa ye mpe Bible no ye mfa Bible no do be fa mpokura wo miem obi akwasore saa so Bible no kwa wo nimba bia Malaka kwa ide ewo nimba bia Malaka kwa ide ewo wadi nyame asam ye den ma no obeso hu say nyame ne sayade enye nipa enti na de so obi kwasore kura na se eda bi na ebo mpa yamana oni gidie se ho beto no and there's so much in the belly deep Bible. Oh, no buna bum. But as some know they by a hoya somewhere. Yankupon asam and what they buy. How many pay queen? I said, now, ordane in the home, the abufol simu, a simu. Nane qua echa, the quatri, a tripini, the cat to say, Majai. Say, adekase bi na odifo no aka kire wa anka obeden anka orinye ana in the beginning no on baba no nso mu siesie om ho efa sika ne nwan ne niam bebre eba office oba yedi ni ato nipa so asinyankopon office okono first le wo mu se okodifo ho a emfa sapanya den enko no so prepare but nya nunti no Elisha no so ye de offer say ye den bra enya o sika nti na Awurade frɛ wo na mo nkwaje ye nti na Awurade afrɛ wo sika ndi odi be man nyame be hyira wo na mo enya no na wo nkwale frɛ mu ba unyuma na nkwaje no frɛ mu be den ebeba abrabo pa ana mo pa obetu ebia sika na ade man kwa sika no nkofa fi ba bi pa wonnam kwa pa so na nya sika no kwabia ntimi mfiri mu ma ema ho wase bewura se nka papa bisa wade kasia bia anka obaya ma no
Adre na kodware nsuo mu keke wontimi kodware. Just simple. Yakwenim. Ana say na enkantom say waka kire no say kodware na ohunfi. Ena osane di ne ho kobo Jordan mu emprenson. Osade ne ho kobo Jordan mu emprenson. Sade Onyankopon nipa asam no tie no. Twan yo. Osade ne ho kobo Jordan mu empenzen. Empenson. The first one odi no bobo mu no. Anya den. Anko. January. Obi sade na anya den. Amba. February. Amba. March. Otwa amba. April. Otwa ni May. Sela de telenet. Enti June be den. Obetwa ya na obejai. Oye disappointed. Wasi kobo mu pension. Yeah. Obi a oyare kwata. Ensuo ni dewe a wo kire ensuo no. Na wo akra na wakokole pen a. Onkole. Kole bu ensuo bi na da ho no. Ensuo no entina wiew anadwo na tene. Anadwo na tene. Den tuntum a wo wiase nyina no. E hoda ba. Ye danyame asese airport wa men ho. Kan tuntum be firi ho ba buru kire ha no. Kan yen tuntum ketwa. Ko ko mu wura pray ni mu a no mo do mo ba. Ensuo bi say yo no so nkotware mu. Na obi a wayare kwata. Obode ne nyina ye kuro. Yesi sa akotware. Na nipa no mutan yare o. Because odware am ne body na ye kuro. Ubeda dware nyame nipa. Wo de samra na edware na de na. Ye nwura bibu ne mfa emra ye nkasa ye ho. Se bibi tu obi a na paso nya sympathy mani pa no a. Position yourself into nipa no. Ne tibia wom. E ho na benya pen bia den ama no. When I see me pray and I'm who the way in yes sympathy manipa. All true, this time no, me sympathy assign more. Because me pray I'm one me who the way me suffer, need the way nipa call how people say ya or suffer. And he said that so be will be more and yet nipa never catch na nyame never catch him say be nipa na be say no. And he said bibi to obia for who just sa position no e ho na benya sympathy manipa no. Ni body ni nyina scratch kwata de niam aye no won se ko jale suom wa wura mu wan ne ho se se no afa ne pay de ye mo wo ba wura de fie se wura de mu aw na so afa ne niam aye tough and niam aye hard wa wura mu second wan and niam akwa ye yi na di third wan ya de krata fin sam fourth wan ne yiri dwane fin sam fifth wan ne ma se enye omo papa ne kra ne bio ade na obaye enye ye sa o se wa tom wan no opie two no appear. No pension with this pain. What say now by but at the end of the day, no, we are there. You fear. What of war? Say, cover train of Radia. Say, cover train of Radia. Say, cover jail Radia. Now, because you are Umbrena do, the Mrena do, the Yamiba Yamau. Amen. And more Babumbu, Niao Unsankaye. Upon some to him, wow. Okotofo ni timi mwa Nyankopon kuto na betimi aboa amen yakoye no nyame nipa ena osane di ne ho kobo Jordan mu emprenson waso osane di ne ho kobo Jordan mu emprenson sede Onyankopon nipa asam no tie no sede Onyankopon nipa na asam ye den etie na ne ho sane ba ne mu se na ne ho sane e ba mu se abofra ketua Wase ba ya se abofra ya wono maye wase ne body no esa ba ya se abofra ya den ya honam wase ona wo twa ngurade anim no omo ma hode foforo na omo ma taban no mutu ko so sintaka bo nyala onyame ba ya de mo ba burade ne ti ase so amen ene mema no hu se wanyi o body na twitwam onyame mo be ma bia hu se o body ne ya virgin body akwala wasi so body ushepu ni akwala wati memfo so ko twitwa ho se de bia twitwa mo afiri mu no memfo so wo de ase hun kokoro ba osu a mele se we be ye den na ba mu wasa hun kokoro ba osu a obanyi nsen na ba wo ba enye wo ho de nya utumi na ba ye na mo nyame tumi nyame ya ho de be ba so nipa be wuru se bu obaka se ye se de abere wana mo ye wa de no obi nnim de nyame ya ma ho enna last week na ye ma me ye ba mama Vida edi adanse wase mfie na nie obompa ye sirewade fise ni kru film o pawade ye o chade o ye nyina
On se di adu di esenyame amamu anya yie na wontimi so nyame ne nyame foforo nante wo bo abrabo bia sa abrabo no nyame bi di akire si sa nyame no nante enti wontimi fosa wase mi jani nyina na me twa awurade anim me bompa ye emfie nan enya easy enane de yakao but enya easy sa but at the end of the day no eyi na kire last week what did the photo kire me what the sorry be kire me ni achi ama na brabo Onyankopon kan wonyame hirawo wase ne wonfie aye sabo fra foforo onyame ba yade foforo ma wo onyame ba bie kwa foforo ma wo krata na se ye fru samu a onyankopon ba bie kwa foforo ma wo a month of June awade ba hirawo awade ba ye de opa ma wo eno ase gyagye fa ho to no so amen nyame ni pa ye to so ye 13 and 14 man what do you with to so also na emi no sane ba Onyankopon nipa no osan ba Onyankopon nipa nchen ono ne na safo na ono ne tom nyina nipa aka no ho nyina anya no kwa ne ko nipa tom ne ka no na oba ba be gina na nim ka se hwe ba hunu se Onyankopon bi eni asase biara so se Israel nko Israel nko onyame bia no ka ye Nyankopon no nyame bia ni ho ka ye Nyankopon no wodofo ono no suma ne doba ma ne ba wuye ni nasa so onyane no ne dade na so of tukosoro na woti ageni sanifa so na wodi mayen ona mayen nkonkon no ya abuafo nyame biara ni ho leader bia ni ho Jesus ni deni Jesus oh yes Lord na afi ya chadie wakuwa ansam na wase se awrade a mejina nanimi tiase yi mere nye hwe au no she no se enye no wampene wasere se wanye de wampene wase awrade a mejina nanimi tiase yi mere nye den menye hwe hwe ondumpo na afo so de ma no nso so onye na so enne asofo bi aba omo na bopo ye den agie see the difference eno na ba wo se wo afi nyame na wo fi nyame mani fi ni bana kuma nyame kana kuma na wo fa de nya den e me chew eno na nhyira so ye de ewom na mo me ka chen se o ba me cha to your consultation fee beji card we be ye say answer wo husofo hwe bible no mo enedai hwe bible no mo enedai hwe bible no mo na be manyame kana kuma enka wakoma ne fa koma no se wo sefa we bra memfa nko me nua ba me nua be ma at the end of the day no wo bo so sika eda altar bi so ma wade tajo wakoma ne pompa ye gusika so wade me di sika ko boa waduma anam wakwa so wade shame na nye yie ma wo so nhyiram wo ma mo sin ode amen ne fa ko chano no nyame obehira wo ne bo wo sefa se bra de a me nua ba hey Elisha de no ha ne foto hofo yakoye nem ose ena nema ka se se na tie saa na tie saa ma onfa do tie ya hayo ose na nema ka se saa na tie dia ma onfa do tie enfurumu ponko enfurumu poko mienu ebetumi asoa ama ema wakoa na wakoa re mo ohwe afode ana afode biara emma onyago afode biara emma onyame biara bio se awrade nko asemi yu mu nko na awrade amfa anhye wakoa asemi mu nko na awrade mfa nche wakoa se mi wura rekọ Raman fie akosore ho na otwere mensa so na mekoto Raman fie se mekoto Raman fie awrade emfiri wakoa asami mu na oka kire no se ko asudue mu ti ha kakre akwa na sem ofoso Elisha se Elisha misro odinie man o se menye o sane tie dia ene ma menwia enote afumpo nko mienu betima den asoa me fa nkom fie me kuro ba bia me ko no me kosi afole butwi a na me mafore ya ma menya
sa awurade wei san say omo Syria ho no ba Nyankopon no me den omo so ni wura ne so ba ne ntu ompa so obekwa den akoba fode ma sa aboso ni bio na emo wo hu awurade ye mu bebre nyame ya bibia mai na so ye nka nyame ni bio nyame ya nsakyere bia mai de no nyame na komo obonsam oh me papa de ye ma me nana de ye ma me papa na wudi agya homam wase man free so anoma obi ntumi nya den enye obi ntumi muaw wase se mpo se me ko na se mi wura ye saa de no a na se me ko ka hu bi ho a awurade mfa ncha me wajia di wa repente wa hunya me no wa fa awurade no into repente onye saa de ni bio na so ene de ye de orofo what expectation is it? Expectation. You're in the 6th month of the year. January na no den obi a wadi da so. Obi a budget bebre. Obi yese ko beko holidays ya ebai. O yese ko beko. But ade bia no expect na amma. O expect sika na so e ka na aba. O expect senka enema bi nkoso ankode saa. Etine de na ba mo abu. Zani kwa de obekọ bosomoso na so mu fra bosomoso e ba urade fi e be suma urade e pe kwanya akosi altar ade na wo de wo Onyankopon enka ho amen onyame nhira me ma de na ka o person ka Elisha so person ohunu se enyo no ene sayare ya bi enyame ne sayare ya onyame asida na odanfo ne yakwa for wakoma no owura nyina to awurade so for obi bia hye awurade nsa nkwaje na kita no menja mu enno no wabotre kase a nyame de bebo enyamu ne tontwene omusi ade eya unnam pemu de bia ekonanim odware first one na ho hyehye no second one na yemo third one na yemo ni nyina na yemo na so na awurade sesa wede no na so no de no ohunu nipa na gya ne kyen na ohunu say the same thing that here but seventh one buy no o yesa akwala body TV ko mo na kan ho kwa na ne body na yefese wo nyame shira nyame ka ho abra nyame ni pa ba mu na no sia na wa frɛ ye we are at the life worship enso ABC so nyame ni pa yenko amen Therefore, what is your expectation? What expectation is it? Jesus. Musumi ya ura mi orofo. What expectation is it? What's up, Raboni watch it? But I saw who said, "Sir, a faithful for a simono." And I know my uncle ya. General February. I baba see this month. So what check on when I say no man ko ya orofo. Mo ni mra ho so. Na afi we a ya wura mu yi. Awurade enye esentere no wo obra bom Jesus. Say what na kwatani mu ache. What na kwatani mu ache? Mo che. Na so awurade de Oh. Oni nenim de eyema de ma. De yema ne ma. God bless you. I don't remember Uncle Yama or four. If you general be see this man, I don't remember Uncle Ye. But who say? Bible say, or say, Okoto and Sweden say, and Pranson. And all then the general and Pranson. And say, a drew me a repair Obama book. Oh, how a drew me a repair out of four Obama book. That's what I would train. No matter what shall ready anymore. I don't remember for from. Amen. You do who decide this month, Jesus. Obekanya ho. No amount ho so. What me about pie? Jesus. Na awurade aye ade foforo wa brabo mu. Amen. Orofo. E ma ho kwan, e ma obone fo no, e fa wo no mu. Amen. Say na ma de. No one me say. What did that so? Oh. Say that head no ho be fi. Yo nipa be bra Christopher be bra say amane ne ba ne ewura fi awurade. Na ada na ye ho anu yie. Ni ye ne nam. Ba bi ye ni kwasa ekokra ne ye ko. Na ye gi ye sikadi. Ba bi ye ni kwasa okọ na okọ. Na so betra ho akro bo mpa ya.
awurade no onenim de hia wo amen na ma wo first go oyɛ ne ka tell ne say me suma makoa ya ama na ba wo nkyɛn offer sika na no say sika na sa yare odofo wo betimi ayare so we betimi ato ba wo sika na etimi nyo nkwa wo sika na etimi nsa yare no Jesus oyɛ nsafo no ɔne awurade sa awurade aba abrabɔ na aba no mu a odofo oyɛ kwa de bia me kama sam say man of God so oti asɔre bi ana so wo ya be sum bi mu na sa wo life nchange ya wakɔ asɔre ya ana so oti asɔfo bi mu na de wo hu nsisae bia wa abrabɔ mu odofo sɔre free mu because yenya kupon no oye yakupon wa osesa enoma bebre osesa noma yes eti se otimu asafo mu na se enoma ko na otimu dada na odofo check wo se awrado de bi oya de foforo ema obonefo no emfa ehu ento so ema obonefo ne ka se o me ba awrade mu no enoma de be den na so ka Matthew 24:9 na o se we mu be hia mu wo ko hia mu odofo ho na se no hu hia no Kristoni Bible says Kristoni na so reto no o ha na ma ne beba na so betime agina wo awrade din mu a so betime nya abotre wo betime nya otwen honhom wotime atwen a odofo na kupon obe saw se na ma otwen ye akoto enso ne preso na Bible say no hu fi na no na mbaye sa ya da mafura foforo o change awrade change in life se awrade a life transformer obe change your life abrabo no odofo wadwuma na asa na wona wo ngono fato ba bi na popa yesu fa awrade se minu mie ne yeti awrade be wu ye minu mie no nti ana ba ya be we de be wu ji minu mie no nkwa eti saka betimi ama ho kwan na awrade aba abrabo ni mu a odofo ka wo complain bi e ka no ma bebre be sesa wa abrabo mu na Bible say no hu fiye na osacha wa no hu be esa abofra odofo yamba yani amra awrade so na awrade enso yemu o Yesu di mu amen nyame ne pa nyame hira amen wo se mame mfa enotie mame notie na ze ko onu anka betima ka se mi kotu notie no ase mame notie mame kwan me pese me somo nyankopon ni pese me bofode ma nyankopon sana root catch na wo mi wase ufie be mi fie wo ma be mi man wo nipa be mi nipa wo nyankopon be ye mi nyankopon odofo atanya me nase ya ma ebi mu ba na wo be fa nhira ne ko this a time this a hour asi etimi ma nyankopon ye ho sense amen nyame ka ho nyame nhira wo Jesus obetimi afre ye wo be just 5 minutes per na ye dia fakọ because 12 o'clock ye be start live worship in free so ye be start live worship nti obetimi afre na wonso ne wutie ye ne nia wonso de be ka ho e dia ma chiefo na obi so atie onyame wo ho se obi hira onyame ka ho mo ba Facebook live nyina onyame hira nyame ka ye nia Mike Ado from Italy brother nyame hira nyame ka ho right na me ne bobo e won kakọ otie sabre onyame hira secretary why you adwuma ne pa may the Lord bless you amen may the Lord bless you ya papa baby so e wo her life onyame hira nyame ka ho Fortress 90 brother nyame hira I hope so Ghana aba Germany nyame hira mo akwa so ma yeso egusu tia busuafo nyina la nyame hira obibia nyame nipa obetimi ama we no off amen na fi Facebook no man off na fi wa da fo obetimi afre 00323290 6169 and WhatsApp no so aya adwuma 003249